igihe cyose umuntu ari kumva ibitotsi ananiwe wa huwa yusalli kandi uyu muntu ashaka kugira ngo asari ariko ari kumva ibitotsi falyarqudu hatta yadhhaba anhu an-nawm ngo ajye abanza aryame asinzire aruhuke gato kugeza ubwo bya bitotsi byo birangiye afata iminota 30 cyangwa se isaha yafutu bihi asab naam tumaze kwibona abantu bashobora kujya mu biganiro bakaganira umwanya muremure uko bari kuganira ni nako imibiri yabo igenda inanirwa biriwe mu kazi bagiye no kurongera ni nka overtime kwiya kandi kazi kadahemberwa bajya hari ukicara mu kawa TV mu porojo kugeza ubwo Easy Capital. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد واجب من الله سبحانه وتعالى وسبيل أمورني من جشاء إيمان محمد صلى الله عليه وسلم ونبي ونبسنجر جندو ونوام كل شيء نبزاجر جزاكم كل شيء كزاجزكم موسى بروكا وسبح الله سبحانه وتعالى w'umuremyi wacu yuko yadushira mu bakurikiye iyi ntumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aha turacyakomeza isomo ryacu ku birebana na ibada muri rusange, aho twari tugeze ku birebana na salatul isha cyangwa se amategeko y'isala ya al-isha. Iyi sala tugiye gusara mu kanya بما يكون تمزق سار صلاة المغرب. قال المصنف حفظه الله مغاندسي الله أمغنغبون يا ربتي صلاة العشاء. العشاء اسم لأول الظلال من المغرب إلى العتمة، وسميت الصلاة بذلك لأنها تفعل في هذا الوقت. أتي إيصال صلاة العشاء نيصال يكرغا مجيه تجورو يما صلاة المغرب نانوني إكنا كرغا مجيه بأمازة كيرا كاني أريتو جهبيتا العتمة. Ni sala yiswe muri uburyo iri zina mukubera yuko ikorwa muri iki gihe cy'ijoro, kama fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, muko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama atubwira ati abigaragaza yuko yiswe n'izina ngo al-atama. Iri jambo ryagaragaye muri hadithi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam أتبيرتي لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يبا نوازكم من يا إبجيزا برمي أذان بطور أذان لكي يسبرم إبجيزا نبيه من الثواب الله سبحانه وتعالى برمي بطور أذان نبو سبرم أذان إجيه turi kwitega amatwi. Ahangaha gutora adhana
mwindi hadithi numeimana sallallahu alayhi wasallam ravzati almuadhinuna atwalu nnasi a'naqan yawm alqiyamah, abantu batora adhana bagiye gusari nibo bantu bazaba bafite urwego ruhamba imbere Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka. Niyo mpamvu mwindi hadithi numeimana sallallahu alayhi wasallam muthaba tubwira mu byiza dushishikariza atubwira ati law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida, iyo abantu baza kumenya ibyiza byo gutora adhana no gusubiramo adhana, was-saff al-awwali no gusarira ku saffa ya mbere, kubera ko abamarayika basabira impuhwe isaffa ya mbere igihe bari gusari. Ayo nanone intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ikatubwira ati idha sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin, igihe cyose muri kumva adhana no kwitega amatwi kabone nubwo bari gusoma Qur'an urayihagarika, kubera ko muri hadith dusabwa ibintu bibiri. Idha sami'tum an-nida, igihe cyose muri kumviriza adhana, icyambere no gutega amatwi. Faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin, mujye musubiramo muvuga nk'ibyo Bilal mu'adhdhinu ari kuvuga aduhamagarira kugambishira Allah subhanahu wa ta'ala. Aha rero abamenye mu gusobanura iyi hadithi ugaragaza yuko kabone nubwo uri gusoma Qur'ani ukumva adhana utegekwa kuyitega amatwi hanyuma ugasubiramo ibyo Bilal cyangwa se mu'adhdhinu ari kuvuga. Aha rero intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam akatubwira ati law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida, iyo abantu baza kumenya ibyiza biri muri adhana, gutora adhana kuyisubiramo. Aha dusobanukirwa yuko iyi adhana kuyitega amatwi ibi biratureba igihe cyose adhana iri gutorwa. Niba tubuzwa gusubiramo cyangwa se gusoma Qur'ani, niba tubuzwa gusoma Qur'ani igihe bari gutora adhana, fama balukum umuntu yaguhamagara kuri telefone ukamwitaba mukaganira bagutora adhana, bimeze gute noneho umuntu aragusa guhamagaye uri kuri telefone urayitabye bari gutora adhana, kandi abamenye bakubwira yuko kabone nubwo uri gusoma Qur'ani urayihagarika ahubwo usubiramo iki adhana. Niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam atubwira ati law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida was-saff al-awwal, iyo abantu baza kumenya ibyiza byo gutora adhana cyangwa se kwisubiramo, thumma lam yajidu, ariko ibyo byiza ntibaze kubigeraho, illa an yastahimu alayhi lastahamu, bakabona yuko inzira bari buze kunyuramo kugira ngo bagere kuri bya byiza aho kuza gupiganwa no gutora no gutongola, lastahamu alayhi aw lastahamu, ngo bari gukora iki? Bari kuzajya bapiganwa bagatora. Buri muntu wese mu gihe aje ku sofa y'imbere akaza gukora iki? Habaho ipiganwa kugira ngo asare ku sofa y'imbere. Limadha? kubera iki? Nuko isofa y'imbere abamarayika basabira impuhwe iri sofa y'imbere. Ni nayo mpamvu umuntu utayisariraho afite n'umwanya nta kimubangamira n'ikimubuza kuba yaza gusara ku gihe, aze mbere y'igihe. Ahangaha bari kwihuguza Uislamu. nanone intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam akomeza hadith atubwira ati walaw ya'lamuna ma fi tahjir lastabaqu ilayhi, niyo abantu baza kumenya agaciro nanone n'ibihembo biri mu kuba umuntu aza gusari hakiri kare, akaza azimutse aje gusari swala y'itegeko nk'abagabo, lastabaqu ilayhi, abantu bari kuza basiganwa kugira ngo baze mu musigiti mbere y'abandi. Walau ya'lamuna ma fi al-atama, intumwa y'Imana ikatubwira ati none iyo abantu baza kumenya ibyiza n'ibihembo biri muri iyi swala ya salatu al-isha was-subhi na salatu al-fajri la'atawhuma walau habwa, abantu bari kuzajya baza kabone ubwo bagendesha amaboko babishoboye,
ariko kugira ngo byibura baze gusara salatul fajri mu mbaga, baze gusara salatul isha mu mbaga. Aha rero iyi hadithi iratugaragariza yuko salatul isha yari ifite izina rindi atari salatul isha. niho umwanditsi atubwira ati wa yuqalu laha kadhalika al-atama kama fi hadha al-hadith, nk'uko bigaragara muri hadithi salatul isha yitwaga iri zina, لكن قد ورد كراهية ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن البياض وكبتي نانوني أتي أوريا ميرو ugaragara mu kirere mbere yuko izuba rirasa, bikumvikana mu mboni kuri salatul fajri, nguriya mweru ntabwo ujya urenga cyangwa se ngo urangire, uretse yuko urangira ryari fi thuluthi al-layli al-awwal, muri kimwe cya gatatu cy'ijoro. iyo tuvuze kimwe cya gatatu cy'ijoro, kimwe cya gatatu cy'ijoro bishatse kuvuga iki? kugira ngo tubare kimwe cya gatatu mu masaha mu buryo butworoheye, ushobora kuvuga uti turabara tugendeye ku masaha aho duturiye ijoro ryacu, amasaha yacu uko angana. kandi ijoro tubona yuko ritangira ryari nyuma yuko izuba rimaze kurenga, bimara salatul maghrib yinjiye, kugenda kugeza ryari umuseke utamye salatul fajri nabwo yinjiye. bimana nuko niho tutajya tubarira amasaha yacu y'ijoro, igihe izuba rimaze kurenga kugenda kugeza ryari salati al-fajri. ariya masaha tubara urugero wenda ahantu duturiye ijoro ryacu rifite amasaha wenda mathalan ni 10, tuyabaza ni amasaha ngahe? 10 mathalan, cyangwa se 12, dufata 12. tuvuze ngo rero kimwe cya gatatu cy'ijoro ryacu aho duturiye dufata igihe maghrib yinjirira, nyuma y'uko izuba rimaze kurenga kugenda kugeza salatul fajri, twamaze kubona ko ari amasaha 12. ubwo turafata amasaha 12 tugabanye gatatu, nitugabanye gatatu turabona kangahe? 4. siko bimeze? ubwo nituvuga ngo kimwe cya gatatu cy'ijoro ry'aho duturiye, ubwo ni amasaha 4 nyuma salati, duhereye ryari? nyuma salati al-maghribi. singa bikumvikana, nuvuga ngo muri kimwe cya gatatu cy'ijoro ry'aho duturiye ubu, ni urugero niba dufite amasaha 12 tumaze gufata 12 tugabanya kangahe? gatatu, tubonye 4, sibyo? ubwo ni amasaha 4 tumaze dutangira ryari? igihe salatul maghrib yinjiriye, igihe izuba ryamaze kurenga, twongera amasaha 4. ubwo ni tuvuga tuti wenda niba ari saa 12 ariko maghrib yinjirira urugero, ubwo kimwe cya gatatu cy'ijoro ryacu ry'aho duturiye, ubwo turabara amasaha 4 nyuma yaho ngaho tuvuga ati saa 12 wenda saa 1, saa 2, saa 3, saa 4. birikumvikana? ubwo saa 4 nitugera saa 5 tuba tugeze muri kimwe cya gatatu cy'ijoro ry'aho duturiye. noneho kubirebana n'abantu basobanukiwe ibirere, baratubwira bati uriya mweru ugaragara mbere yuko izuba rirasa, gurangira muri kimwe cya gatatu cy'ijoro ry'aho umuntu aturiye, biterwa n'aho umuntu aturiye. وقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق، ومجارنسه inuma y'Imana sallallahu alaihi wasallam n'abasababe. uni Aisha radhiyallahu anha agati mu byaturanze twebwe ngo twasengaga kanu yusalluna fima bayna
أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وتواصل صلاة العشاء نميك رؤيا رنوري rutukura cyangwa se kiriya gicu gitukura kigaragara iyo izuba rimaze kurenga, ngo iyo cyabaga kimaze kurangira nibwo twatangira gusara salati twasengaga muri kiriya gihe hagati yuko kiriya gicu kirangiye kugeza ryari ila thuluthi al-layl al-awwal, kugeza muri kimwe cya gatatu cy'ijoro. Nuvuga ngo uriya mwanya wose twemere gusara iki salati al-isha. Naam, hanyuma nanone ويستحب تأخير العشاء. نبجيز يوكو أمونو أشورنا بشر صلاة العشاء. عتني يجي كوبا مستحب نيجي كوبا يكون اسمه الله سبحانه وتعالى. نيجي كوبا الله أكون يشي مرا. هو نشور كويا شرزا صلاة العشاء. قد ورد في تأخير العشاء أخبار كثيرة صحاح، وهو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. أتي هذا رجعي إنفقوا نيشي كبرنا نبكر صلاة العشاء يا أمر حديثي لسنا يوم فوقو يوم من يبيشي وصحابة نباش من يوم صحابة يبيتوا بكم ورا مجتمع تبيان الحقائق للزيلعي رحمه الله، تبكم ورا مجتمع تبيان الحقائق أقرب زيكو هل ينفق نيش سبمني لسنا وصحابة لسنا باش نمر صحابة زيغرا غزا إبجيزا بكم مناكر صلاة العشاء. ومن ذلك من ينفقه قوله صلى الله عليه وسلم، ينفقه إنه صلى الله عليه وسلم عتبيرتي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. يرزا مشاهكم رزا يعني يبي تازكم إمهم فدي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبي تازكم إمهم فدي يعني لأمرتهم أن يؤخروا العشاء. ونالك واتجك كزاجبات شريط صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. ونالك زامتجك بوتشر صلاة العشاء يجزء ويسيز جاري مريكي ميشاغتاتو تشجرو كان وسيتي ميشاكبري تشجرو وبنيوكو بكبارا أي مساها تريبا إجيه ijoro ritangirira utwamaze kubona yuko ijoro ritangira igihe izuba rimaze kurenga, bimana ni igihe salatu al-maghribi yinjiriye, kikarangira igihe umuseke utambitse cyangwa se igihe cyo salati al-fajr, akaba aribwo n'amanywa atangirira, ari nawo umunsi utangirira nyuma yuko tumaze gusara salati al-fajr. Iyo salati al-fajr yinjiye icyo gihe tumara yuko noneho igihe cy'amanywa gitangiye. Aha rero tujye kubara kimwe cya gatatu na kimwe cya kabiri, bamaze kubona yuko ufata amasaha agize ijoro ryaho uturiye. Niba wenda aho utuye ari amasaha 10 iryo joro ryaho ngaho, ubwo rero tufata wenda kugira ngo ubone igihe cya salati al-isha ushobora gusari wenda wagikerereje nanone nturenze kino gihe, kubera yuko iyo urenze kino gihe bigaragara yuko waretse isara ubushake. Ni ukuvuga ngo uruhushya dufite ni ukugeza muri kimwe cya gatatu cy'ijoro cyangwa se muri kimwe cya kabiri cy'ijoro ryaho uturiye. Tumara kubona yuko niba wenda ari amasaha 10, ubwo rero tufata igihe izuba rimaze kurenga, niba wenda ijoro rigizwe n'amasaha 10, ufate 10 tugabanya kabiri, ubwo urabona yuko ari 5. Ubwo ayo ngayo ni amasaha 5 uri buze kubara uhereye nyuma y'uko izuba rimaze kurenga. Ubwo nushiraho amasaha 5 uraza gusanga wenda la'alla ushobora kuba wenda waga mu masaha 5 z'ijoro cyangwa se saa 6
ugiye kubara muri kimwe cya kabiri cy'ijoro. Ni ukuvuga ngo ubara ayo masaha uhereye kuri salati uhereye igihe izuba rimaze kurenga, bimana min dukhuli salati al-maghrib, mushyira amasaha 5 ukayabara, amasaha 5 kaza kubona indwi wenda nko muri saa 5 wenda cyangwa se saa 6. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ikatubwira ati rero iyo bitaza kuba impuhwe zanjye, iyo bitaza kuba impuhwe mfitiye umma yanjye, nari gutegeka abantu kubategeka yuko bazajya bakerereza salatul isha kugeza muri kimwe cya gatatu cy'ijoro cyangwa se muri kimwe cya kabiri cy'ijoro. Wal hikmatu fihi, impamvu ni iyihe? Annahu anfa'a fi tasfiyati al-batin من الانشغال المنسية لذكر الله تعالى وأقطع المادة السمر بعد العشاء. وإمام ذنيه وجنجي وريمو كبيري كينو ميمان صلى الله عليه وسلم تقرق زي كريب جيزة نوكو وريامونه وكرج صلاة العشاء أرازقي كرم جيه كيزة كرم يبادة بها قرر جشرو. hanyuma nanone ni igihe umuntu aba ari gusari yumva atekanye muri we akora ibada sinza Allah subhanahu wa ta'ala mu gihe cyiza. niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam abona qiyamul layl, umuntu ari gukora qiyamul layl aba ari gukora qiyamul layl kuna none abandi baryamye, ariko ibihagaro by'ijoro abandi basinziriye. ni igihe cyiza Allah subhanahu wa ta'ala yishimira. ni nayo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yumvaga yuko yarategeka umma ye gukerera salati al-isha kugira ngo al-isha barikora none. nubwo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam bitugaragarije yuko biri mu bikorwa Allah subhanahu wa ta'ala yishimira bikunzwe na Allah, ngo ariko none mu at-ta'khir gukereza isala rubama yafdi ila taqlil al-jama'a wa tanfir al-qawm. abantu bashobora kubyinubira ntibabikunde kuza wenda gusari صلاة الجماعة أريا مساء ساعتان. فلهذا كما ينافو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينافي نميمر صلى الله عليه وسلم جاورانزي كان يؤخر العشاء أحيانا. يجاق رننا رننا أجرزا صلاة العشاء وأحيانا يؤجل. هانيما رننا رننا أقوليشي أقصار صلاة العشاء وجيشي شامبري إذا رآهم اجتمعوا عجلا. ينبر يا سليم وقيونا دبانه باتيرا يبهري مثلا يوم صلاة المغرب كونا إجماليني يبانو براري عجلا. إنما إمام صلى الله عليه وسلم يقول بيشي يتقى إسار صلاة العشاء مجيشو شامل. وإذا رآهم أبطأوا أخر. nanone yabona abantu badahari wenda abantu ari bake umusigiti arabagiye gusarira, yabona abantu ari bake akaza gukora iki? gukerereza salatu al-isha. Naam, urumva yuko ibi byose byagaragaye ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam uwakereje isala ariko bakaza gukora salatu al-jamaa mu musigiti fabiha wa ni'ma bafite ajru bafite thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ariko mu gihe none ubona yuko abantu utari buze kubabona nta jami hari, abantu badashobora kuza kubyitabira, icyo gihe musari salatu al-isha mu gihe tuyisariramo saa moya wenda n'igice cya saa 45 nabyo ibi byose bigaragara ku Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. nanone birabujijwe, ni igikorwa kidakunditse kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni igikorwa umuntu areka kugikora akabihemberwa, yanagikora ntagihanirwe. ni igikorwa umuntu akora ntagihanirwe, yanakireka kugikora akabihemberwa na Allah subhanahu wa ta'ala. bimana makruhu yukrahu an-nawm qablaha. si byiza, ni igikorwa kitari cyiza imbere Allah subhanahu wa ta'ala kuryama mbere ya salati al-isha. wal hadithu ba'daha,
ndetse nanone n'ibindi biganiro nyuma y'isala ya salat al-isha. Abantu kuba wenda bamara gusoma salat al-isha bakajya muri TV bakicara, hadha yukra. Ibi ni ibikorwa bidashimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Cyangwa se umuntu kwifata akaryama hagati ya maghrib n'al-isha, hadha makruh. Ibi ni ibikorwa bibujijwe, bitari byiza ko umuntu yabikora yanabyitoza akabyimenyereza, kubera ko kubireka nibyo byiza kuri we, anabona ni fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. Li hadith Abi Barza radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yakrahu an-nawm qabla al-isha wal hadith ba'daha. ومذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي برزة الطويلة، ومذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونيكون بقى كرجاما بري صلاة العشاء نانو يكون ببيغانيرو يوم صلاة العشاء. أهلماني وكتب التي يكره النوم بعد بين المغرب والعشاء لمن يخشى أنه لا يخرج للصلاة العشاء. سجيزة كروام ونكرياما يوم صلاة المغرب كان ربوزة كوزة بسير صلاة العشاء. أما إذا كان رجل متعبا ويقول جي أروم وين دورني متعبا فلا بأس به أن ينام بعد المغرب. ngari kora none mu gihe umuntu yumva ananiwe cyane ntacyo bitwaye kuba wenda yaryama hagati ya maghrib n'isha. Li hadith Aisha radiyallahu anha, nuko tubikobora muri hadith ya Aisha radiyallahu anha ratubiyati qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ينوم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم رتبيرتي إذا نعس أحدكم وهو يصلي يجي يشوف موناركم في بيتوسي أنا نوي وهو يصلي كان دي يمونا شيخ كجانغو أساري أريد أكون في بيتوسي فليرقد حتى يذهب عنه النوم وجوان زرجاني أسينزي ربوك وبتو kugeza ubwo bya bitotsi byo birangiye, afata iminota 30 cyangwa isaha aruhuke. kubera iyo mpamvu fa inna ahadakum idha salla wa huwa na'is, ukubera yuko umwe muri mwe naramuka aryamye kandi yumva afite ibitotsi, naramuka agiye gusali kandi yumva neza yuko afite ibitotsi, la yadri la'annahu yastaghfiru fa yusubbu nafsahu, bashobora kuba azi yuko kuba ari gusari anafite n'ibitotsi ngo yanze kuryama ngo aruhuke, waravuga ati la reka nsari wewe ni sala zanjye mbe zirangije, ajya gusari salat al-isha kandi arumva arananiwe, afite umunaniro, afite ibitotsi. inuma y'imana falyarqud hatta yadhhab anhu an-nawm, ajye aryama abanza asinzira aruhuke gato. si byiza gusara umuntu afite ibitotsi. fa inna ahadakum idha salla, wakubera yuko umwe muri mwe ashobora kuza gasari wa huwa na'is kandi afite ibitotsi muri we, la yadri la'allahu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu, akaza gukora iki? we akabazi ko ari kwisabira aljanna ko Allah subhanahu wa ta'ala, kumbe maskini ya Mungu arikwisabira umuriro. wakuze umuntu ajya sujudu bitewe n'ibitotsi agasinzira, rimwe na rimwe agatangira kurota akavuga n'amagambo atemewe no kuba umuntu yakoresha mu sala. muri salatu tarawih qiyamul layli, abariyo bari gusara qiyamul layli akenshi usanga bari gusara ariko uko iminsi igenda iza abantu bagenda bananirwa, hanyuma bakavuga ati ngewe ngomba gukora iki kurangiza ino minsi 30 cyangwa 29. yaba ari gusara mu minsi wenda 20 umubiri amaze kunanirwa, ukeneye kuruhuka, kandi mu gitondo abagomba gukora niyo aryamye mu masaha make, yatangira isala akaza guprofitira hehe ku gikuta,
cyangwa se ku nkingi akaba ariho yegama kugira ngo aryame asinzire, naza kumva Allahu akbar agiye ruku'u nawe bitakurikira imamu. Ibi ngibi nibyo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iri kutubuza. Ukubera yuko uyu nguyu fa innahu la yadri la'allahu yastaghfir fa yasubbu nafsahu, ntabwo azi neza amagambo ari kuvuga, ashobora kuba yavuga amagambo mabi yisabira umuriro, wazi ko ari kuvuga ngo rabbi ighfirli warhamni, kuma ari kwisabira iki? Umuriro. Waliyadu billah. Aha rero umuntu mu gihe afite ibitotsi hagati ya maghrib na isha yemerewe kuba yakora iki? Yaryamaho agasinzira iminota mike kugira ngo aruhuke aze gusara salatu al-isha, wenda uriya munaniro wagabanutse. Ariko mu gihe azi neza yuko wenda nta munaniro afite, bibaye ngombwa yuko yashatse kuryama gusa kubera ko yabyishyizemo, ajya azirikana neza yuko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam muri hadithi aratubwira ati, muri hadithi Abi Barza, mu bintu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam atishimiraga, atakundaga ni ukuryama imbere ya salati al-isha ndetse n'ibiganiro bindi nyuma ya salati al-isha. والعلة في كراهة النوم قبل الصلاة، nanone impamvu wenda hikma, impamvu mu kugira ngo tubuze kuryama mbere ya salatu al-isha khashyatan an yadhhaba bihi an-nawm fayafutahu waqtaha, ngo ashobora gusara umuntu, ashobora kuryama, yaza kuryama ibitotsi bikamufata, bikaza kuba ngombwa yuko salatu al-isha imucika. Niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yabujije abantu kuryama nyuma ya salatu al-maghribi cyangwa se hagati ya maghribi na al-isha. Aw yatarakhasu an-nas fi dhalika fayanamu an iqamati jama'atiha, ngo cyangwa se abantu bakabona yuko agasa n'abatanze n'uburenganzira, abantu bakazajya baryama hagati ya salatu al-maghribi n'al-isha, bakareka salati al-isha bakayivaho burundu, gasa n'abatanga uburenganzira kuri iki gikorwa cyo kuryama hagati ya maghribi n'al-isha, abantu bakazajya baryama ntibakore salati al-isha mu mbaga. Niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yirinze kuzajya iryama hagati ya maghribi na al-isha. Wa amma karahatu al-hadith ba'daha, kubirebera noneho n'ibiganiro, impamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yabujije abantu ibiganiro nyuma ya salati al-isha, ari kujya mu mateveri n'ibindi mu makawa, umuntu akajya mu porojo nyuma ya salati al-isha. Niba salati al-isha imaze kurangira, abantu bajya kuruhuka kugira ngo salatu al-fajr baza kwikorera ku gihe, aruhuke, abone umwanya wo kuruhuka nijoro, aza kubyuka ameze neza, ajya gukora qiyam salatu al-fajr, cyangwa se biramufasha gukora qiyam al-layl, kubona ko utaryama nyuma ya salatu al-isha mubashara, nta qiyam al-layl uzakora, na salatu al-fajr izagucika. Bakatubwira ati rero, wa amma karahatu al-hadith ba'daha, hanyuma kubirebera no kubuzwa kuba abantu bazana ibiganiro nyuma ya salatu al-isha, fali'annahu rubbama yuaddi ila as-sahri yafutu bihi as-subh. Naam, tumaze kwibona abantu bashobora kujya mu biganiro bakaganira umwanya muremure, uko bari kuganira ni nako imibiri yabo igenda inanirwa, biriwe mu kazi bagiye no kurongera, ni nka overtime, kwiya kandi kazi kadahemberwa, bajya hari ukicara mu kawa teveri mu porojo kugeza ubwo saa sita zikugereyeho, hanyuma salatu al-fajr ikagucika. Aw li alla yaqa fi kalamihi lahu, birashoboka cyane yuko umuntu ashobora kuba yajya mu biganiro nka biriya byo kwicara ahantu hariya mu byicaro nka biriya, bakavuga amagambo adakwiriye, menshi n'amagambo adashimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ubona ni mu buryo muganira bizima, muraza kuganira
mwibagusha mu cyaha, imma muri kuvuga abantu utambutse wese mukamuvuga, imma muri guhimba kugira ngo muryoshye ibiganiro. Ibyo byose intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yabibujije ibiganiro nk'ibyo n'ibindi mu salat al-isha kugira ngo abantu baze kwirinda kuba bagwa mu byaha. Ko nicara hariya nzi neza yuko nta kiganiro cyo kubaka inzu muri buze kuganira, la abadan. Ntabwo muri buze kuganira wenda ku byubaka ingo zanyu, ahubwo muraza kuganira ku ngo z'abandi. Niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yabujije abantu kujya mu byicaro nka biriya nyuma salat al-isha. فلا ينبغي ختم اليقظة به أو لأنه يفوت به قيام الليل لمن له به عادة. مرارون من صورك ويا تشيكا والنبي هذا الرجل من بتاعتين زيانا نوي نعم شكر قيام الليل بسانغا كبير وليكي مبيري أو كورش شاني هذا باشكر قيام الليل أرتا كرجاما وقولوا ويجي صلاة الفجر الله يا مشوج نقول الله ناتا مشوزا أزاس على الفجر ساعتان والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى كيف تريد. ولتقع الصلاة التي هي أفضل الأعمال خاتمة العمل. الله كان تلاقي هذا أجيب كرة كرزا صلاة الوتر نيجي كوكا تشيزا الله سبحانه وتعالى يشيمنا نيجي كوكا كوكا بصور زاوم كوكا بيزا هاي من صلاة العشاء نيجي كوكا تشيزا يكوسه yasoreje kubikora byiza yakoze ku munsi, hanyuma usanga nyuma y'icyo gikorwa cyiza amaze gukora agiye kurezaho iki ibyo Allah subhanahu wa ta'ala atishimiye. Nyuma salat al-isha amaze gusara avuye muri ibada agiye kongeraho nanone ibyo Allah subhanahu wa ta'ala atishimiye. wan-nawmu akhul maut. Nanone tuzirikane neza yuko ibitotsi n'umuvandimwe w'iki urupfu. وربما مات في نومه يسبق كان يكو أشورا نبفا أجي كريام. وهذا إذا كان الحديث مما لا فائدة فيه. وكان من جيبي نيجي هي جابي قاني ونها نقول فتي ما نوقع هذا الربيع بارك قاني لمصلاة العشاء نها نقول زلمو yang masih bicara hanu namu maru nakin bariku ganiraho ibiganiro Allah tishimira ibiganiro bitakwiriye fa in kana bihaja diniya amma aw khassa ngariko mu gihe ari ibiganiro by'idini cyangwa se ibiganiro abantu bakeneye ni nk'inama se cyangwa se sulhu murimo ibikorwa mbega Allah subhanahu wa ta'ala yishimiye muri kuganiraho أو لما يعود على صاحبه بفائدة إلى مصالح المسلمين أو إلى مصالح المسلمين كان بسأل لك بأسر مجنزوة بفائدة كون ينجو لمصلاة العشاء كما سوى المفاهيم كما سي إنشوتيه هاري ينجو هناك كما سي هاري ينجو يابا ينجو يديني كما سي ينجو يعانو كريسي هاري تجيك بيبا تشوك مفشا مزمجة cyangwa se tanafasha no muvandimwe ajya kureba mu buzima bwe. Ibi ngibi nta kibazo bitwaye nyuma salati al-isha au ila masalih al-muslimin cyangwa se mufitiye inyungu abayisilamu akaba muri kuganiraho fa hadha la ba'sa bihi. Ibi ngibi nta kibazo bitwaye kuba abantu bakwicara nyuma salati al-isha bakabiganiraho. Wenda mathalan abantu bakwicara nkuko iyo havuze ibiganiro na durusu nyuma salati al-isha buriya zinjiramo na durusu nyuma salat al-isha zinjiramo. Ariko kubera yuko uvuga ati wenda umuntu hagazana muri mimbari ni nk'ikibazo gihari umuntu ashaka kwibutsa abantu mbega ni masalih al-muslimin ibintu bifitiye inyungu abayisilamu kugira ngo ayo magambo yabagezeho banayatahane. Fa hadha la ba'sa bihi. Ntacyo bitwaye kuba wenda na imamu yahagarara muri mimbari akabikora muri urwo rwego cyangwa se muri iyo nzira avuga ati ndashaka kwibutsa abantu b'Abayisilamu ikintu bagitahane cyangwa se ibindi bigiye kubabwira n'inyungu z'Abayisilamu muri rusange n'ibidufitiye akamaro. Fa hadha mimma la ba'sa bihi. Ibi biri mu bikorwa bitagize icyo bitwara. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
إنه دصوريزا أتي مجارز النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر وعمر في أمر من أمور المسلمين ومجارز النبي صلى الله عليه وسلم لحديث يبونك من يتوجه الترمذي ومجارز النبي صلى الله عليه وسلم أتي كان يسمر مع أبي بكر وعمر في أمر من أمور المسلمين ويكون لك كغانيرا أبي بكر يوم صلاة العشاء لسكان لكم من عمر بن الخطاب رضي الله عنهم الله أبي شمر بومبي في أمر من أمور المسلمين بخغانيرا كبجو أو إسلام بچني كيبسو جمع إسلام كبغانيرا وكجناما يوم صلاة العشاء يبين بجابر بكم من صلى الله عليه وسلم إيش من سجرة زيوكو أبان وشمرك يشرح صلاة العشاء بخغانيرا وفتي كامرو بخغانيرا وفتي أكامرو أبا إسلامو نو إسلام الوسانجة يوم صلاة العشاء أريكو يبهو زبيندي وين نغو بجي ويشرا نغو بغانيري سينزي bichari hariya muri TVR batakaza umwanya wabo bari kuganira mu byo Allah subhanahu wa ta'ala atishimira batangira bavuga amagambo adakwiriye bangize na ibada bayangize ibada bari mumaze gukora ibingibi birabujijwe niyo mpamvu n'umwe sallallahu alaihi wasallam yabibujije wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Easy Capital. aho ubumenyi buhurira n'amahirwe ejo heza twige twubake Easy Capital. Subscribe today.